Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para tenteretan utamaipun para kiai, kaulah munjaki, kaulah cintai, muka-muka berdena peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkin muka raja banyak manfaat. Berkata naban Allah Subhanahu wa taala. Apol kompol datang kamulotan. Teronambeuna oning teronambeuna cinta, teronambeuna iman, teronambeuna cinta ke Kanjeng Nabi. Muga parengake atambeu iman kalau tantretan, atambeu cinta nang kalau tantretan saja. Tambah abid orang umur tambah kurang, tapi iman mantap terus tambah, kecintaan terus tambah. Ini perkumpulan saya banyak manfaat. Jadi mun atambah nyaman banyak kenika banyak oleh termasuk perkumpulan saya banyak manfaat. Atambena tidak pol kumpul atambah keimanan. Liyazdadu imanan ma imanihim. Tidak perlu kumpul keimanan abad atambah. Kembangiran tambah nyaman, tambah esto ke Allah, ngistuaki ke papakuna, esto ke nabina Allah, utusan Allah, ngistuaki ke anji papakun. Atambo, pada nyari ilmu saya juga. Tidak orang yang tambah ilmu, atambah pengetahuan ke Allah. Atambah ilmuna, atambah tawadukna dekat Allah. Atambah ilmuna, atambah semak dekat Allah. Tandana manfaat, tandana ilmuna manfaat. Berkumpul nambah tambahna keiman, tambahna kecintaan. Berkumpulna tandana menguntungkannya. Berkumpulna. Karena orang cinta esto orang bakal papolong bense eka cintai. Orang bakal papolong ben sekali budi.
orang lebur rapolnya terus sampai bukti akiban atoro 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 oca ke kancing Nabi atoro patoh dek kancing Nabi toro oca jadi cinta bukti akiban toro oca pada ben iman bukti akiban amal soleh iman na bukti akiban ben amal soleh. Kalau syahadat, iyo capakin elesan, bendereki ben atena, bukti akiban perbuatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisanna sing ngucapake atena si abendreki pas buktiake lalakon se iajareki ben Gusti buktiake ben lalakon amal-amal se ianjureki sareng Gusti Allah selebet kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam se pada pak ben para pewaris epon. Ben lesan apa bendereki ben ebuk tiaki kala ben lalakon ebuk tiaki kala ben pengorbanan ebuk tiaki ben perbuatan untuk Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kanika sebenarnya kita anyuon sapaja bimbing sebenarnya apa nyuonan supaya napa sih paling akiban Allah dekat para hamba-hamba nasi saleh para wali-walina para nabi-nabina supaya abai paling juga makanya benar ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim kanjeng Nabi ala siratim mustaqim yasin wal qur'anil hakim innaka ala siratim mustaqim nah tretan benar ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim kanjeng Nabi, siratal mustaqim Al-Qur'an, siratal mustaqim Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niatanna supaya bimbing sajalan benar. Kecondonganna sajalan. Rap karepanna sajalan. Pemikiranna sajalan. Lalakonna sajalan. Tengkana sajalan. Dakwana sajalan. Perjuanganna sajalan. Keinginanna sajalan. Pangaterona sajalan. Malai bimbing pangaterona apa? Ihdinas siratal Allahumma hdina fiman wahdini bimbing abdina wahdini tonton abdina wahdini paling cahaya abdina mande abe niatan abe keinginan abe pangaterona abe malai saja walaupun kelas paling mabe pakun sajelet walaupun abe kelas paling mabe abe mundi pangaterona si pakuna sajelet ben ridona Allah ben tuntunanna Allah ben ajaranna Allah
keinginan kok terus keinginan rep karepan dong condongan kok condongan ya tak saja lah condong apa engkau terlalu lihat terlalu tak saja lah mengatur makanya nyon ihdinas sampai lalakona supaya bimbing karep ate nak ambe pikiran nak ambe keinginan nak ambe kecondongan nak ambe lalakon nak ambe tingkah nak ambe perbuatan nak ambe pergaulan nak ambe supaya bimbing ambe bolan nafsu ni hawa nafsu ni kan boleh syaitan tak buam ku saya merangi ambe aku kalah malu ambe kalau ka syaitan kalau ka hawa nafsu kalau ka ring golim kalau ka nafsu kalau boleh mur nyala mur aten tronika akhirnya masuk kasih mabe sih masih penting tak salah masuk kelas mabe bila sih enggak gitu sih penting tak salah sih penting tak kalah orang kita enggak gitu. Mulai cekek terlalu tambah mun iman tak terlalu tambah mas akan cabun serang apa salah kanca apa salah paket mulai cekek terlalu tambah fulus terlalu tambah mun iman enggak sih tak terlalu tak amungku ngontrol dia PC banyak masih ki amungku nah ngontrol dia iman besar enggak sih tak pati amungku beda pengaturan tapi kurang amungku kan enggak terlalu tambah banyak fulus ihdinas mangkana paungkuan tidak dapat dekat ihdina siratal mustaqim la ihdina bani kuna tibi niataki tidak ihdina pamelo kapi mundi santre ben santrena mundi kanca ben kancana di keluarga nak foto bunga tua nak foto ben nak tua nak kapi mundi beren kapi sebe kapi masuk ihdina mahle masuk ke kapi sallallahu alaihi Muhammad pompong ihdina sallallahu alaihi Muhammad umum ini bojongnya alhamdulillahi rabbil mun sujud pribadi lebih banyak pribadi ke Allah lebih banyak urusan pribadi ke Allah memang sujud rukuk lebih banyak urusan pribadi dekat Allah lebih banyak urusan pribadi jika sujud makanya subhana rabbiyal a'la Rabbi bani Rabbina bani Rabbana bani Rabbuna tapi Rabbi ini pribadi urusan sujud ini lebih banyak pribadi subhan Rabbi Rabbil azimi lebih banyak urusan pribadi ben Allah sallallahu alaihi Muhammad karena semalam tahajud banyak urusan pribadi wajib tak peka ben Allah tak peka ben sang penciptana nyampung pakun nyampung sujud kanjing Nabi pada nak solat pakun nyampung solatah kanjing Nabi dak Gusti Allah kadang solat nyampung solatah kanjing Nabi solat sujud pakun nyampung sujud kanjing Nabi dak Gusti Allah urusan pribadi mun mancing ya Rabbana lak alhamdulillah rabbil alamin wa
pilih ya abid ni fil alamina sallallahu alaihi wasallam ni kamu wakili alam kabeh mun salat khusyuk ikhlas mewakili alam setuju mewakili manusia pun alam setuju ni alam mulki alam malakut alam jabarut mewakili setuju ni mun salat tak ikhlas khusyuk ta'zim dan khusyuk bana lakal hamdu bil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'im berarti mun khusyuk mewakili langit bumi hak kiamat kan mewakili udah si khusyuk udah si ikhlas mapan waktan ya mun ma salat tamarana salat tamarana nahnu ni kan kiamat terpaju anak kiamat terpaju takak maraniko salat tabak ni jangan lengkap pong tegak maraniko maranonto salat tabuk mantergi sallallahu alaihi Muhammad tidak ada pakah at-tahiyat anu boleh pun boleh tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah assalamu mik tak kuat dan bagaimana terbuat ini saya salah lagi tak ingin mik tak kuat nikah tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu assalamu alayna malih jenis kan apa mas asyhadu an la ilaha illallah malih syahadat sajeun nam utama malih syahadat sajeun ben syahadat kanjing nabi ben orang-orang saleh saya maksud kanjing nabi ben orang-orang saleh la ilaha illallah nah malih sajeun ben la ilaha illallah nah kanjing nabi saya maksud kanjing nabi ben orang saleh assalamu alayna wa ala ibadillah pas asyhadu an la ilaha illallah malih sajeun dan bersyahadat saya sesuai ben saya kasokani saya cereki Allah kanjing nabi deurem la ilaha illallah saya malih tambah ongko malih tambah mapan syahadat juga saya yang kui ben orang-orang sesaleh wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi Muhammad yang mana lagi jadi bakal benak kanjing nabi yang saleh Ratu Bulkis ni Ratu Bulkis bini ini kan bini kan ini kan bini kan si kasak bini yang mana puru anyar Ratu Bulkis ni kan aslam tu ma'a Sulaiman aslam tu ma'a Sulaiman Islam apa dan bi Sulaiman nyari burung ka pangeran lillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam anyar tuang seher atau obat tuang seher atau tuang seher Fir'aun amantu bi rabbi Musa engkau iman ka pangeran Musa akhirnya kondek engkau iman ka pangeran Musa ben Harun tak bos ngucap amantu billah tak kok lopot kieu kok amantu billah tak kok lopot amantu bi rabbi Musa kok iman ka pangeran Musa ben
sallallahu ala Muhammad. Karena berdoa Allahumma Rabba Muhammadin, Allahumma Rabba Muhammadin sallallahu ala Muhammad. Kita kontak sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tuti mulai ke syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Makanya mulai dari assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wassalamu alaina wa ala ibadillah sampai syahadat mulai syahadat mulai dari syahadat sampai dapat syahadat cinta, syahadat terus ni kamu la ilaha illallah kan. Mun lesannya mantau pun, ini yang bergeluku ni. Mun lesan lancar ni. Assalamualaikum, lancar, la ilaha illallah lancar. Ini kan bergeluku itu. Ini kan menang apa? Menang atau orang tekuk namik ni menang. Lancar lesan. Yang dia bergeluku itu dalam ni. Orang wali ni kan si mapat ni. Kadang nikah tak lancar, nikah nasi lancar. Benda si padu lancar kap pilihan benar. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya muka-muka boleh teretan nikah datang hadir, peraknya mana hadir ke kanja, tapi saya saja pakun roh tambah norok ke kanjing, nabi kan nikah acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kalau kata itu aja tambah esto berdaya rombongan kanjeng Nabi Muhammad. Ngikuti kanjeng Nabi tambah esto, tambah cinta kanjeng Nabi. Mulai cinta kanjeng Nabi, lebur kanjeng Nabi, tambah lang mau ke pangeran. Sallallahu alaihi Muhammad. Tambolang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alitan wa tanfariju bihil turabu wa tudha bihil hawaiju wa tunalu bihil rahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
Muhammad. Bahagia, selamat dan bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مترودا أو محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.